ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бор дигар ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба шабакаҳои молбозори хуҷанд. Хуб дӯсто, тамошобинон, ман имрӯз омадем ноҳияи ҷаббор расулфи деҳаи ғӯлакандозбе. Дар ин ҷо бошад якчанд сар молҳои фурӯшӣ ҳаст ки барои шумо хуноҷинҳои супер элита аз Муслиҳиддин чемпион. Дӯсто, тамошобинон, видеоролика бо диққат то охира тамошо кунедон. Азбаски дар назди мо молҳо бисёр аст. Маълумоташа кӯтоҳ бо нархаш гуфта мегузорем ки дӯсто, харидорои аниқ метавонед мана ба зери экран ба рақамҳои соҳиби мол занг зада оиди имрӯза ба молҳои пурфурӯш гузошта маълумоти пурашро гиритон. Дӯсто, тамошобинон, ҳамяги аниқтараш 6 сар ғуноҷинҳо барои ферма, барои хона, ғуноҷинҳои зоти ширӣ. Дар инҷо бошад як сар буққа буд, инаш бошад ҳозир дар вақти наворо мо як харидор омдан ҳамина ҷошба савдо кардан. Ҳозир охири навор бо мо борка доскумои гуселка доскумои нишон метем барои шумо. Дӯсто, тамошобинон, ғуноҷино ҳамааш супер элита. Ногуфта намонем ки мани ғуноҷин бошад. Ғуноҷини ин ҳам чӣ хеле ки дар навор дида истодтон. Ғуноҷини гибрид, сементал бо чорнепёсри гибрид шуда ки тақрибан синни солаш 1.5 сола. Масъалаи хӯрдан, саломатиш ба гуфтаи соҳиби мо ҳамаи молҳо бе ягон камбудӣ. Чӣ хеле ки медонедон, мо аз инҳо чанд бор аллакай молҳои ҳамин гуна беҳтаринро пешниҳод кардага ҳастем ки ҳамаш бо кафола. Дӯсто, мани ғуноҷин супер элита гибрид моли калгов 1.5 сола қаду баҳса бентон. Агар касоне ки ин бе харидори аниқ бошад, моли рақами 1 ғуноҷини гибрид гуфта гав зентон, ҳозир бошад мол буқаталаб гуфта истодан. Агар касе ки харидор кунад, пас аз ҳамин навору мо бошад бо буқаи сементал бордор карда метавон. Дӯсто, мана бонусаш бордор карда метавон. Касе ки гирад, ҳоло дандони гӯсилагашро иваз накардааст. Худаш дар навор ҳам маълум ки ғуноҷин қаду басташ бениҳоят базеб, қаду қомат рост, қафош васеъ, сарошам аҷоиб шурӯ. Амина нархиша чанд пул мегӯем? Ин алоҳида монда мешавад мин нархош ако? Алоҳида 23000 монда. 23000. Аз сабаби ки мол бисёр ако. имрӯз акун гапу кора камтар дигар хел мекунему, акун нархҳои камтар арзон мекунем ако. 22500 монда. 22500. 22000. Тӯпе тӯғри 22000 мана. 22000 плюс бонусаш буққа монда титон мана. ин халтои пистони бентон, чочуҳои бентон чӣ хел хушрӯ. ҳар чораш як хел. Худо хоҳад ки агар гирифта мол кунад, раҳматиша мегӯд. Хӯрдан саломатиш 100% моли калгов, дандонаш ҳоло гӯсола. 22000 сомон. Ако охираш мана. Касе гирад, боз камтар муомила мекунам, плюс дастафка бемушкилӣ. Марамад. Як бора раҳривишам нишон тим меако. Як бора роҳривоши нишон метим ки мана касоне ки доимо тамошо мекунам, мегӯям ки як бора роҳривошам тамошо кунед. Марамад. Баста бемитон, чӣ хел базер. Байталча бо ин будааст ин ҷанивар. Байтал бо ин ҷанивар беҳад қаду басташам баланд будааст. Мешавад ако гадонид як бор? Бемалол як нафари бозидорон дост ку. Гадид ако. Назди молҳо. Аз сабаби ки мол ҳам бо қаталаб аст, ҳам камтар бо кашолиям кадост назди молҳо. Лекин ҳама ҷиҳата саломатиш хӯрдан бо кафолат. 22000 сомон мана. Касе гирад ошавад раҳматиша гӯд мана. Ина бентон дӯстон. Қаду қомат аними молҳои супер барои шумо. ғуноҷине ки ҳоло дандони гӯсилгашро иваз накарда. Чӣ хеле ки гуфтем буққа савдо шудагӣ. Ноиб Обоҷон Ғафуров ҷамоати хистеварз ба акомо гирифта мебиронозем. Ҳамин инаш бошад, инаш ғуноҷине ки буққа мондаги менеме ако ина? Не, буққа мондаги не. Ҳозир агар хато накунам, агар аними моли рақами 2 3 ҳадуш буққа талаба. Агар касе ки мегирам гӯд, ин ҳам бошад бордор карда додан ба шароит аст. Зеро ки буққаи сементал аст ки метавонедон дархост кунедон, роликошо видео када шумо нишон метиҳанд ки аними мола буққа монӣ мегӯянд. Бо дили пур харидорӣ мекунедон. Масъалаи буққа монива ягон хел ташвиш накашидон. Дӯстон, касе ки маними молҳои харидорӣ кунад, кадомаш ки набошад фарқ надорад, гӯйтон бордор карда метиҳанд. Зеро ки ҳозир ҳамаш молҳо буққаталаби тайёр. Синни солаш 1.5 сола гуфтидан инҳои ҳардуша. 1.5 сола. Зоташ тоза, ғуноҷинои зоти ширӣ. Хӯрдан саломатиш 100%. нархномаш чанд пул ако ина? Ҳардуша 19000. инҳои ҳам ягон скидка мекунем худо хоҳад ако. ҳар дуяш 19000. аз инҳо бошад мани як дуяш калгован ҳозир бор нишон дода мегузорем роҳравонда. чанд пул мешавад ако? 18 шудми? зе шуд? 18000 тамом мана. 18000 касе гирад. плюс бонусаш бе буққа монда додан ба шароит аст. ин хушрӯгия бинедон. Кишоид як бор аминашам роҳравонда нишон тим ако. имрӯз Муслиҳиддин чемпион
молои ҳаққони чемпионши буровад диги фурӯш бе. این شاخچه‌هاش هم بینیتون چقدر خودش میزد مایده و زیب لیکن به درجه مولوه گاب نیست کدو بستش به حد بایتالچه باید همش از یک دیگریش کمبودی ندارد دوستان عزیز اینو تماشا کنید تگش صف سفید خالتی پیستون سفید باز خیلی شود نه خالتی پیستون رو بینیتون خودی مولی دو جونی تایار باش بینه یک بار منی سایرمش هم کشوده نشونتی ده کلشه یک بار عربیاشی نشونتی و ناجینا امروز بابت میتون همش به صفت خیلی که بقتال اب گفتیم من نشونش برای شما من در نبار هم معلوم که نشانه های بقتال بیش است 100%. ناجینی کالگو مولی رقمی 3 گفته زنگ زدم اینها نقشه کن 18000 موندیم اکو من از نام کانال ما گاز زد 18000 برای بقا موندن تایار سرش هم به حد شروع بود این بختلا بودن به مولو کمتر همین خیلی کشوله هم کده از نزدی من این دیگر مولو ها دوستان عزیز نشان هاشی بینتون فهمیده خودش از نوار هم فهمیده ممکن است نوجینی تالگاه و رقمی 203 هر دویش از سال که من یک جا کسی که خریداری کنه 18000 سامونه من این مالی چهارمش این هم باشه از غنوجین ذاتی شیری مال ها باشد پرادای 4 نپیاسره اینش باشد معلوماتش چند وقت پیش بوقه موندگی اکو اینه 2 ماه پیش بوقه موندگی با بوقه چخیل باردار که دیگه اکو با بوقه 4 نپیاسره باردار کردگی کشویده که یک بار همینش هم نشون میتیم راه رویاشه راه رویاشه نشون میتیم خالتی پیستان رو تماشا کنید تو گاب نیست نکی 2 ماه پیش با بوقه 4 نپیاسره باردار کردگی حالا دندانی بسیارگرش رو ایواز نکرده هستن حالا دندوناش بچه این خالتی بینیتون در حقیقت گناهجین شیری بینه از حاضر حالا همه خدر خالتی پیستان دارم بینه چه قدو بسته تماشا کنیتون چقدر به درجه نه این بیه ملون این آدم کشاله هم که دوستون مولو همش بسیفت دوستان اینه بینیتون قدو قامت همه گلامی راست مولی رقمی 4 حسابی میشد هم این نخنامش خیلی کنه که نخنامش 18500 سوم از من فکر کردم که 19000 20000 زیرا که مول باردار شدگی تیار اصلا این سبب نرخش هم قیمت فکر کرده بودم لیکن من 17500 سوم گفتی سودان بینیتون همش قدو بستش یخه سالاشون یخه و در آخر باشد من باز زودتر نوجینایی که مایده تر رسم به فکرم سینو سالاشون اینهایه سینو سالش 1 ساله گفتید میهایه سینو سالش 1 ساله خودش موافق با سمیخیل به فکرم نرخنامه هم میمونی حاضر در رفته نوار تماشا کنیتون انا لایک های زیمتون دوستان امروز سوپر اکسی برفته ایستاده است نوجینه تماشا کنیتون قدو بس گاب نیست اینهایی هم که شده نشان تیمی کار عرض میشه کسی که من سری زمین به گرفتنی باشد اگر خدا خواهد مولوی نغز میگیرد کرایی که 1 سال 2 سال مهنت کرده هم شیر میخورم هم بچه هاش میگیرم گودگر همین گونه مولهای سیاه علای خدا میگیرد که خدا خواهد گرمی سردی و این مولها تا باور هم نسل خوب میتید هم بچه های خوب میتید بچه های خوب هم شیری نغز میتید دوستان عزیز می قدو بسته بینتون 1 سال غنوجی این نخنامش علایده می یا یک جای میمونیم هر دوشه هر دوش یک جای هم زیرا که یک جای من مولو قدو بستشم یک خیلی نوجینه که 1 ساله حالا برای باردار کردن کمتر دیگر باز وقتش هست به فکرم شاید که بعضا نفرها 1 ساله هم باردار میکنن خالتی پیستان بینیتون خالتی پیستان و گاب نیست جنوبت بایتالچه باید قدو بست همش گندم شروع بیست طبق جای هم تماشا کنیتون همه جهته اومد که دیدی مولو این روزش به نمینه میگود اکسی نمینه میگود مولوی که غناجینوی سوپر الی تمنه خالتی پیستانش بینیتون غناجینی رقم 56 بینیتون قدو بست خیلی بزیر از همه مولی ذاتی و قدو بست قفای بزیر انیمه گونه صفت باشد نه تصدیق خیلی داری کنید خیلی که گفتم هر باری هم شیره میگیرتون هم بچه نغزه میگیرتون
Xonojini oxiron shidum. In ham yaksole. Xo'rdan salomati chun hamishaga bo kafolat. Marhamat rahbarishi tomosha kunید. Altı pistonaj sakit behad xushro. Tabii bas kab نیست. هیچ به یکم کم بوده نیست. اکو اینا نرخش چند پول میمونیم هر دوشه. یک جای وقت. 28000 سومو. این بیام اکو یک پیچ گذاری دکو کمتر. عکسی اکو همش به یخیل شود. نه تو به توری 27 میکنیم اکو. خدا خواهد رحمت چه میگوید خریدگی آدم باور کنتون اونوجینی یک ساله یعنی که هر دویش 13500 سومونی میشد 27000 همین خیلی می نه کنکریت نه باور کنتون بازار برم روت جاش بیاد شتاش به چهار تا خریدار پیدا شد این خیلی نقشه هم گرفته نمیتونه دو تاش 27000 سوم یعنی که 13500 مرمد اونوجینی که یک ساله کدامش خواهم با بقیه خود چهارم پلاستری گویم خود سیمنتال گویم باردار کرده میتونم یک تا باردار کرده که تیارش هست دیگرش باشد حالا وقتی امروز بقیمانیش هست دوستان عزیز این صفت تماشا کنید ماشاءالله من کامنتر به چه خیلی سخنهای نازتان باشد البته که نویستان زیرا که موضوع امروزش همش هم نرخش بیام هم صفتش ارزنده برای مول کردن از شما تنها دستگیری لایک از ما باشد علمی گونه از این پس باز همین خیلی نوارها مالهای خوشرو با صفت بهره شمایان پس چیکار چه خیلی شد نوار خداتان با حوتیتان بهترین مالها بهترین نرخها بقاش جماعت استیورتی سودا شد ماشاءالله من این مالا بینتان